أحمده سبحانه على نعمه الوافرة وأشكره على آلائه المتكاثرة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب على المسلم أن يعبد ربه ويطيعه في جميع مدة حياته، وينبغي له أن يغص مواسم الغير بمزيد اهتمام واجتهاد. وقد جعل الله مواسم للعبادة تضاعف فيها الحسنات أكثر من غيرها، ومن هذه المواسم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقد قارب هلوله عليكم ضيفا مباركا فاستقبلوه بالخبطة والسرور، واسألوا الله أن يبلغكم إياه وأن يعينكم على العمل الصالح فيه. يتي الله سبحانه وتعالى قالوا الله متوي إذن هاني ميتولي. يتي الله سبحانه وتعالى نيمنير الإسلام قالوا نيما متوي وكانكو بري مونو دكالكو الله سبحانه وتعالى وأن نتلون كهول ليدي دو nde tawno wongol neɗɗo on julɗo ko hunde nde tawata wona yiɗugol tun heɓa ko so tawi Allah no muyani neɗɗo on. yettamo kanko subhanahu wa ta'ala neminɗo en neminiri en sa'iji ɓurɗi moƴƴude, o hertinani lew suumaye ɓural e barki. yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e hoore nemaji makko ɗuɗuɗi, jarnamo e hoore nemaji makko ɗu heewuɗi, seedo ala reweteeɗo e goonga si wona kanko. kala ko neɗɗo o rewi ko wona Allah subhanahu wa ta'ala ko mere woni rewde. seedo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko o gooto eɗi fof, ka tagugol e ka jeygol e ka toppitagol e ka handugol e reweede. seedo oɗo mo suɓi e nanɗude meɗen nela meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oɗo ko jiyaaɗo Allah wona ka fidiiɗo makko. si oɗo kafaali Allah hay gooto e tagaɓe ɓen, wona annabaajo, wona malaikajo, wona waliyajo, wona hombo, hay gooto ala kafi dow e Allah madama Muhammadu gasali kafigol e makko. nde tawno Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko oɗo ɓuri moƴƴude tagore ndin fuu, ko alda e yeddodiral si ɓurɗo moƴƴude tagore ndin fuu, a wonta julɗo sinande seeɗiɗa ko jiyaɗo Allah. idan hare goɗɗo go itti sikke. kala heɓuɗo toon neɗɗo gomo o townimo, o mawnidimo, o tidni fi muɗum ha o ɓurni Muhammad, hara yo andu o faayi wona ka lawol o woni. toro Allah subhanahu wa ta'ala
yo juule nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe haa ñandalngal ngal dari ɓaawa ɗum jiyaɓe allah huli allah subhanahu wa ta'ala wiigol julɗo on yo hul allah wona yennugol mo wona aybingol mo wona yawangol mo wiigol julɗo yo hul allah subhanahu wa ta'ala ko tawde ko julɗo wiyete yo hul allah neɗɗo ko o ɓooyi rewde allah wo ko o wakkili dewal ko o reeni wo o feƴƴaali wiigol feƴƴaali wi'eede hul allah subhanahu wa ta'ala sabu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallama noddirama annabaaku ngun o wiyama yo hul allah allah subhanahu wa ta'ala noddi nelaaɗo o wi ya ayyuhannabi ittaqillah ko ayyo annabaajo hul allah idan si tawi annabaajo o wiyama yo hul allah si tawi julɗo o wiyama yo hul allah ɗum nayo sikku wondema hare ko yawaneede ko ma neɗɗo on duumo e kulol allah ngol subhanahu wa ta'ala haa o ƴettite e dow muɗum ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko neɗɗo wassito ɗimmo muɗum anden haray neɗɗo julɗo on no fawimo rewgol allah subhanahu wa ta'ala ɗoftomo e gurdam makko ɗam fuu julɗo on wona wonowo julɗo alhaali ma julɗo fewndo ma julɗo nokkure so tawi neɗɗo on ko ni o wayi yo anndu harana ka julɓe o jeeya o nodditi ka julɓe tawa si tawi hiɗa e nokkeeli goo a rewa e allah si koye goɗɗi goo wonɗa a rewata allah haray ko a noddiɗo ka julɓe si tawi koye alhaaliji goo wonɗa a rewaymo kono siko alhaaliji goɗɗi goo a rewatamo haray ko a noddiɗo wona a julɗo tawa si tawi ko e zamanuji goo a rewa e allah siko zamanuji goo a rewata allah ko a nodditiɗo a wonal taw julɗo neɗɗo o woni julɗo o tuma tawi kala nokku ka o woni hay si julɗo wo ala ɗon o rewa e allah wano o rewirta noon allah hakkude julɗo ɓe zamanu fewndiɗo wo o rewa e allah subhanahu wa ta'ala alhaali on no wonni wo weli metti sunini weltini o rewa allah subhanahu wa ta'ala so tawi neɗɗon hewti ɗon haray woni no julɗo ko wiyete ko julɗo idan haray neɗɗo no haani hulde allah subhanahu wa ta'ala rewa mo e alhaaliji ɗin fof e nokkeeli ɗin fof e zamanuji ɗin fof o hertinana saa'iji ɗi allah subhanahu wa ta'ala suɓi ɓurni ɗin o suɓi o mawnini o hertinana ɗiɗo saa'iji tinnaare e suubinaare e dewal yani si tawi tereti hewti fewndo korka ma fewndo hajju ma fewndo goɗɗum go e dewe julɗo on o saa'i ɗo ko o ɓeyde woni moƴƴere wona fuɗɗugol moƴƴere si tawi ko fewndo o saa'i ɗo on ti fuɗɗata moƴƴere haray wattile hoore makko haray neɗɗo julɗo no haani tinnaade o ɓeyda wakkilaare makko nden e soobinaare makko nden si tawi saa'iji ɗi allah subhanahu wa ta'ala suɓɓi ɓurni ɗin hewti haray allah subhanahu wa ta'ala nde wonno himo yiɗi yi en malu himo woniri kadi malnugol en ko ɗum waɗi so nuli e meɗen nelaaɗo ko ɗum waɗi so jippini e meɗen deftere ko ɗum waɗi o waɗi saa'iji ɗin kadi o urdindini sa rewi o saa'i ɗo heɓa seeɗa si oɗo saa'i ari rewa heɓa buy ɗum ɗo fof ko allah waɗiri ɗum ko fiyo neɗɗo o malu wona fikus idan ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala wi walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim si wonano ɓural allah ngal e yurmede makko nden e hoore moɗon hay goto mon laaɓatano sabu laaɓugol maɗa ngol e bakkatu wona ƴoye ma goy laaɓugol ma e bakkatu wona fiiɗa rondi defte boy laaɓugol ma ngol e bakkatu ko ɓay allah yiɗi laɓɓinima e muɗum ko ɗum waɗi nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki gooto jalata julɗo siɗɗo mum e bone mo o jarriba sina o waɗaymo ɗo yo mayde kanko kadi idan si allah subhanahu wa taala arsikima moƴƴugol moƴƴina koye a yettumo toranoɗa yimɓe ɓe hewtal ɗon ɓe naya jamɓe waɗa ko ƴore ma nden e pinal ma ngal waɗuma ɗum ɗo haray allah subhanahu wa taala o waɗi saa'iji ɗiɗo o mawnini fiyake majji o ɓurniɗi e saa'iji heddiɗi ɗin fii yo neɗɗo on sowane en dewal ko watta kon saa'iji goo si a juuli tawa ko heɓata kon ɗi fof hiɗi fota saa'iji goo aray tawa si a juuli a heɓay buy si a hoori a heɓay buy so a okki gokkunni a heɓay buy ɗum ɗo ko subhanahu wa ta'ala yiɗi kadi waɗiri ni fii moƴƴagol e yimɓe ɓen fii kadi yo neɗɗo on duumo e dewal sabu si woni ko alhaali gooto tun ɗum mettite wonkiti tan wi on ibada waɗugol dewe ɗen noneji ɓurdindina saa'iji ɗin ɗum ɗo fof ko fiyo neɗɗo fof softende ko waɗi so fof woni none gooto saa'i gooto neɗɗo yaaha ha o ronka ko ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala sen daari ma dama o wi'i wa ma halaqtu l jinna wal insa illa liyabudun mi tagaali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sina fiyoɓe rewan
ko ɗum waɗi sa mo waɗi dewe noneji da faala a wawata wonde e gurdam ma sina ko dewal waɗɗa fi hon ɗum dewe ɗen no e nokkeji ɗin fof no e zamanuji ɗin fof no e sa'iji ɗin fof fi ya on rewo Allah subhanahu wa ta'ala an kadi e sa'iji ɗin fof e nokkeji ɗin fof e zamanuji ɗin fof haray kanko subhanahu wa ta'ala o ɓurni en waɗi ɗiɗo sa'iji o ɓurni e majji sa'i nduɗo lewru suumaye ndo tawata ko lewru mawndu Allah subhanahu wa ta'ala humpiti en no jeeya e mawnugol fiyaake mayru on nde tawi Allah subhanahu wa ta'ala ko e mayru suɓi tippingol alquran haray nduɗo lewru Allah subhanahu wa ta'ala ɓattini e dow meɗen daragol mayru no hani neɗɗo julɗo on jaɓɓoran honɗum go'o taw weltagol ko ndu woni e arde kon hara wana ko weltiɗa kon fi abariji maɗi marsay sindu darike na ɗum weltiɗa de ko weltiɗa ko ɓay sindu hewti a gollay heɓa baraji buy a tuuba ruttuɗa e Allah o yafanma bakkatuji ma ko ɗum weltorɗa ɗum subhanahu wa ta'ala wi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un yeetoɓe ɓural Allah ngal e yurmede makko nde yoɓe weltor ɗum si tawi neɗɗo weltaaki siga ɗi sa'eyi ko tawatamo haray ala hunde ko welto nafam haray no hani neɗɗo julɗo on yo welto ko oɗo sa'i woni arde kon tawamo o toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnumo kadi sabu ɗo e raɓɓiɗude no wodi fu ɓe tawata a anda ko hombo non e maɓɓe jeeyaɗa ko e taweteɓen ta ko ɓe tawatake no woodi kadi taweteɓe tawa ɓe hattanta horugol a anda ko hombo e maɓɓe jeeyateɗa idan ɗo e raɓɓiɗude wona ya hoolo koye a taw subhanahu wa ta'ala yo tawni oɗo sa'i toroɗamo kanko subhanahu wa ta'ala kadi so tawnima oɗo sa'i yo o newnane golla e ɗum sa'i ko moƴƴi sabu tawigol sa'i on ko moƴƴere kono si tawina ko moƴƴi waɗɗa e makko kadi ko bonegol أيها المؤمنون لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو الله ببلوغ رمضان روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان وكان إذا دخل شهر رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أنا يقوم نلا صلى الله عليه وسلم بونين هبترو الله سبحانه وتعالى يو الله تون بسوما يتما كلا نسوكي بطلو في هندم بيدو يمبي بتاوتا هدي ولدنو حنجو روان وأوسائدو hande tawata ɓe ala e hoore ndiɗo leydi ko marɗen ɓural e hoore maɓɓe ko wuurɗen ɓaawo maɓɓe kon fof ko so tawi en juuli en ruuri e rewi Allah ko ñaamuɗa ɗo ko ɓorniɗa ɗo ko waɗɗa ɗo e bele ɗe wonkima ɓaawo maɓɓe amara ɓural e hoore maɓɓe hayɗo ko ɓurduɗa mayɗo attima o ko dewal sa waɗi ɓaawo makko ngal tawata kanko wodano ha waɗi idan nira sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonno hiɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala si tawi suumaye ɓattike ɓe toro Allah yo Allah tawno ɓe suumaye tabrani filli ko itti Anas bun Malik radiyallahu anhu o wi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wonno hari si woni suuma e nduɗo lewru wiyetendu raaji bi darike nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma kayno Allah mi torikema waɗan men barki e nduɗo lewru raaji waɗanamen barki e nduɗo lewru sabbodu suumaye tawna men suumaye ɗum ɗo no jeyano e duwaji maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam toragol Allah yo Allah tawnuɓe suumaye gila e raaji fi honɗum sabu hiɓe andi nafa e moƴƴere ko heɓata kono nder mayri wa kana salafu salih yad'una allaha an yuballighahum ramadan fa idha ballaghahum iyyahu da'u allaha an yataqabbalahu minhum wa kana sallallahu alayhi wa sallam yubashshiru ashabahu biqudumi hadha ash-shahr al-mubarak فقد روى البيهقي وابن خزيمة وغيرهما عن سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا بيدو مطيو بفتو بأتي بين هوري ديدو ليدي نجيانو اجيكو جمع بنين toragol Allah subhanahu wa ta'ala lebbi nayi lebbi joyi lebbi jeego ad suumaye yo Allah tawde suumaye fi honɗum sabu hiɓe andi si ɗum hewti ɓe etoto ha bakkatuji maɓɓe ɗin monte fi honɗum hiɓe andi si ɗum ɗon hewti ɓe ɓeyde baraji maɓɓe ɗin ko ɗum wonno ko ɓe weltori ɓe yiɗirtagol suumaye idan
ɓe wonno kamɓe ɓeeɗo moƴƴuɓe feƴƴuɓe attiɓe hore ndi ɗo leydi hiɓe toro subhanahu wa ta'ala yo Allah tawnuɓe suumaye ɓe toro kadi si Allah tawniɓe yo Allah walluɓe ɓe golla e lewru ndun ko moƴƴi sabu no jeeya e ko ɓuri hawnade nde neɗɗo darato e nder ndun ɗo lewru suumaye o rewira Allah no Allah rewirtake kadi ɓayno woodi jariɓoraɓe on ti ara haa ka nder lewru ton o tawi lewru ndun o golla golle tawa naaɗe nelaaɗo yamiri o golla golle ɗe nelaaɗo yamiri hara naano ɓe wi'ini noon oɗo kadi heɓa Allah nafoore ko ɗaɓɓa ko isan ɗum ɗo fof ko hunde nde tawata neɗɗon no haani watta nde yila o haana hoolade ɗum hantorade subhanahu wa ta'ala yomikino e makko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe weltinirayno wondiɓɓe maɓɓe ɓen argol nduɗo lewru ala ko juɗɗo haani weltinirde ɗimmo muɗum hewti ndeɗo moƴƴere nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no weltinirayno sahaba en argol nduɗo lewru imamu bayhaqi ibnu husayma e woɓɓe goo ɓe fillike ɓe itte salman alfarisi radiallahu anhu o wi wondema nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗannoɓe khutba ñalande sakkitinde nden e lewru sabboru suumaye yani sakkitode ñallal e lewru sabboru suumaye tawi hawri lannude lewru ndun nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam waɗannoɓe khutba nde ñande no jeeyano e ko ɓe maaki ko nde ñande ɓe maaki ko onon yo yimɓe ɗowdini e dow moɗo lewru mawndu lewru waɗandu barki lewru ndu tawino e muɗum jemmare ne wiyete nden jemma kodduriye jemmare nde tawi sa rewi Allah subhanahu wa ta'ala e mayre Allah okkete moƴƴere ɓuri ko heɓata e nder leddi wulore idan nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki Allah waɗi horgol ndun ɗon lewru farilla o waɗi daragol naafa e mayru on ɗum ɗon ko naafilo kono naafilo gooto e mayru no ɓuri ko heɓata kon e farilla e lebbi heddiɗi wonɗi ko wona ndu ɗon fa ya ayuha al asitu ila rabbik wastaqbil hadha shahr bil iqbali ala Allah fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an wa dawim ala at-tawbah wal istiqamati fi baqiyati umurik لعل الله أن يختم لك بسعادة إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ويصفد فيه الشياطين وتنزل فيه الخيرات من الرحمن إنه شهر عظمه الله فعظموه وضيف كريم سينزل بكم فأكرموه واحمدوا الله على بلوغه واشكروه أن أرى نت دوميرا وجوغل an oɗo neɗɗo duumiɗo e fenande e ñoore an oɗo neɗɗo duumiɗo e jeeno an oɗo neɗɗo mo tawi amara ko jentoɗa sina ko Allah wimata jento kon e to ɗo yo suumaye hewtu hara an kadi a ƴettani Allah ahadi inchallahu hikka suumaye tawde taran e bonnere ko waɗi haaloɓe pulata ɓe wi'i wona ñande wuri walngal bareeru neeta wona nde ukkiɗa e suumaye e moƴƴereji muɗum nande toon tubata ko ya ƴettan Allah subhanahu wa ta'ala ahadi ɗo yo suuma e arde a accay bonnereji maɗin suuma e laƴƴe ma noon on tum idan tuubu ruttoɗa e Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗi buyno tawano wondude ma hikka rowani on o sa'i hikka ɓe alaɗo an kadi a anda ko arata haray siɗa hore ndiɗo leydi amara hay hunde ko nafay ma ka Allah subhanahu wa ta'ala si wona golle ma moƴƴe ɗen amara kadi hay fusko lorra e ma toon si wona golle ma bonɗe ɗen si aduna on fof hawti añima si a yaadi e golle moƴƴe bonnantama hay fusko si aduna on fof yiɗima kew amanima si a yaadi ka Allah e golle bonɗe lorra wodanma idan eto ruttuɗa subhanahu wa ta'ala ɗo e lawade ƴettan Allah ahadi hikka o saa'i ɗo mi acce fimugol hikka o saa'i ɗo mi acce amugol si Allah jaɓi suuma acce tawde tala e bakkatu ƴetta fiɓɓa ka ɓernde ma bonnere nde wannoɗa ko feƴƴi arta e mayre sa waɗi ɗum a toriki Allah subhanahu wa ta'ala yaafuye kala no bakkatuji ma ɗin foti so tawi wona haqqe bani adama ɗimmo maɗa Allah yaafata idan eto toroɗa subhanahu wa ta'ala yaafuye no jeeya e nafa heblagol aɗo lewru ndun arde si a ƴetti anniye fewdo ɗo a tuubay ɗo e lewru ndun darade haysi balɗe ma taƴi ɗo e ɗum madama jogui anniye ɗen hawnati subhanahu wa ta'ala ɓay ko yaade yurmede o yafanma bakkatuji ma ɗin o malnema kono watta a yahu ha tumboɗa nder lewru suumaye tawa ko a yahu ha ama e asiyewere sakkitinde nden e daragol suumaye yaha waɗa jeeno fi suumaye no arde joni waɗa dina sakkitode an nden yomi ammu sakkitode an nden yaha noon naata e suumaye an suumaye accirde bakkat no jeeya e ko ɓuri hulɓinade kon so tawi suumaye dariki on ti heɓali baraji ɗum ɗon kadi na buy bone muɗum o
ko ɓuri hulɓinade kon ko tawde haala on ti heeɓi kuddi Jibril en andi Jibril alayhi salam o arno tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no dari ka hoore gangunal o tori Allah subhanahu wa ta'ala e hoore yimɓe tato nelaɗo ammini ɓay ɓe jippike sahaba en landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honɗum ɓe ammini ka hoore gangunal ɓe wowa wadde ɗum nelaɗo maaki ko Jibrilu ari ɗo wi'immi Allah woɗɗini yurmede makko nden neɗɗo mo suumaye tawi o woni e mayru haandu mayte bakkati makko ɗi yafata o wi nelaɗo ammini idan si suumaye tawima a woni haandu maayi tawi hiɗa desidi sindu maayi a wattoye zina hiɗa desidi sindu maayi a fuɗɗoto guyka hiɗa desidi sindu maayi a fuɗɗoto riba bonnere ko wonnoɗa mum kon andu ari a accali Allah ko yaafotoɗo kon noon ko wonande o tubo inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan summa ihtada mi yaafoto wonande on tuubuɗo golli ko moƴƴi o jokki laawol ngol amma so on ti tuubali Allah mari yaafoye kono yaafata idan eto tuuba rutta Allah subhanahu wa ta'ala ɗo e nduɗo lewru darade no gasa Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden o timminere ma gurdam maɗa ɗam moƴƴere nduɗo lewru ko lewru ndu tawata no uddite e muɗum dambude aljanna sokki e muɗum dambude yiite seytaneji ɗin konɓe e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala tippina yurmede makko nden ko lewru ndu Allah subhanahu wa ta'ala mawnini no hanani kala neɗɗo julɗo hulo Allah subhanahu wa ta'ala mawningol ko Allah mawnini kon sabu subhanahu wa ta'ala wiyo man yu'azzim sha'aira allahi fa inna dhalika min taqwa al-qulub kala mawninɗo mandeji dewe Allah ɗi kala mawninɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala mawnini kon yo andu ɗum no jeeya e kulol Allah ka nder ɓernde makko idan mawni gongol wana uttigol hunde ko mo innano mawni gongol ko waɗugol moƴƴireji ɗaɓɓaɗe muɗum ɗin woɗɗito boneji ɗin fof ko alda e ittitugol nduɗo ko lewru tawata ko koɗo tedduɗo no haani neɗɗo fof neɗɗo yo teddindu yetta Allah subhanahu wa ta'ala si Allah tawnimo ndo jarnamo sabu ko nokkude ko tawata neɗɗo heɓay ko heɓata e nder hitande nden fof si feƴƴiɗo kadi lutti si aɗa wuuri ha hitande ko artoyi idan eto heɓɓinoɗa ɗo e hewtude ndaara ko honɗum watta e dewe ko honɗum accata e bonnereji maɗa ɗin honno accirtaɗi ɗum ɗo fof ko ɗo heɓɓinete na ya accu ha naata toon lewru ndun ko golle woni e mayru wona ɗanagol ko golle woni e mayru wona ñamugol ko golle woni e mayru wona puyda idan ko gila ɗo waɗanta hoorema barnamiji hikka mi timmina qur'ana jeeɗu e suumayi ko mistimɓe yelo mi huntinta hikka kala piihum kala ƴetta e barnamiji ma waɗama wallina e nder nduɗo lewru suumayi hikka mi jogui anni waggol ɗiɗo piiji si Allah newnanima waɗiɗe fof hiɗa mari baraji muɗum si a waɗi goɗɗi a ronki goɗɗi goo tawa ko ronkere haɗɗi waɗaɗi hiɗa mari baraji muɗum idan ko ni neɗɗo julɗon hani wadde gurdam muɗum aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim bismillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd ibadallah فالتحنا الأمة الإسلامية بهلول هذا الشهر العظيم وليحنى المسلمون جميعا في مشارق الأرض ومغاربها بهذا الموسم الكريم إنه فرصة للطائعين للاستزالة من العمل الصالح وفرصة للمذنبين للتوبة والإنابة كيف لا يفرح المؤمنون بفتح أبواب الجنان وكيف لا يفرح المذنبون بتخليق أبواب النيران في رمضان تهجد وتراويح وذكر وتسبيح وتلاوة وصلوات وجود وصدقات وأذكار ودعوات وضراءة وابتهالات yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah mo tawi ko kanko tum hani yettede torongo juule nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam oɗo nelaɗo mo tawi juulugol e makko ko hunde nde tawata julɗo fof no hani wadde e soobeji muɗum ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki man salla alayhi salatan sallllahu alayhi biha asra mo juuli e hoore an julde wootere Allah juulay e dow makko hono muɗum laabi sappo idan hara welsinagol ma e juulgol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko musiba no jeeya e ko nelaɗo ma sallllahu alayhi wa sallam humpiti e wondema neɗɗo fof neɗɗo toriɗo Allah tawa e nder du'a makko on ka fuɗɗode ka lannode o juulali e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam du'a makko on ƴewata idan haray neɗɗo yo hebbi juulgol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o juulira e maɓɓe kadi konnguɗi arɗi ɗin ka defte sariya harana konnguɗi moƴƴinaɗi fenaɗi baka e nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam en taro Allah e juule nelaɗo ɓe ngoye maɓɓe nden e sahaba maɓɓe hisnaɓe jeeyaɓe Allah harayno haani mofti islamu ɗen fuu weltorgol daragol nduɗo lewru no haani kadi jama julɓe ɓen fuu ka funnange leydi ka hirnange mayri weltorgol daragol nduɗo lewru sabu ɗo ko saa'i mo tawata
moƴƴani yimɓe ɗoftiɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɓen ɓe ɓeyda e moƴƴereji maɓɓe ɗin ɓe ɓeyda e julde maɓɓe nden ɓe ɓeyda korka maɓɓe kan ɓe ɓeyda sadakaji maɓɓe ɗin ɓe ɓeyda kala moƴƴere ko ɓe wonno e muɗum ndu ɗo lewru ko fii ɗum ardira fii yo julɗo on ɓeydo moƴƴere sikki ala si tawno hara wi'ano si nduɗo lewru darike ma lewru no daro ndun ɗon ko tereti fi yeeyoɓɓe ma fi remoɓɓe ma fi aynoɓɓen haray si on tino wowno heɓude sagar haɓe caaka sappo tan ni haray no weltare no ɓurno ka wonɗo fi hon ɗum ɗon no renta no hawjira idan haray hoolo no hoolorɗa ɗum ɗon noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala onta ko hoɗore makko nden moƴƴere ko wi'ano e nduɗo lewru kon ko hattema heɓo goɗɗum ka gollaji haray ko saa'i mo tawata moƴƴani ɓeeɗo yimɓe ɗoftiɓe Allah subhanahu wa ta'ala kaɓe ɓeydo moƴƴereji maɓɓe ɗin e noneji sertuɗi ko moƴƴere kadi wonande ɓeeɗo yimɓe wonnoɓe yeddude Allah subhanahu wa ta'ala sabu si ɓe tuubi ɓe ruttike Allah subhanahu wa ta'ala yaafantoɓe bakkatuji maɓɓe ɗi Allah noon ko joyurmede ko o dokta ko waɗani en kon waɗan hay goto wawɗo wadde ɗum Allah o kanko tum wawma yamirde innama ya waɗu saloɗa o haɗema yaha waɗa ko haɗuma kon yilto kadi o noddema o jeejema ya tawa mo yaafuye sa sani ko ɗum ɗon kadi tañƴinaki goɗɗum ngo heɓade solution goɗɗo ɓawata o yamirima ko moƴƴanma ko ya waɗu a jaɓali o haɗima ko bonanma ko ya accu a jaɓali o wima ya tawa mo yaafuye ɗo e lawade a jaɓali si an a naati yiide ko mo sunnuma haray ko a sunni hoorema idan haray neɗɗo yo eto so o jaɓano wadde ko Allah wi kon o jaɓano accude ko Allah wi kon awa yo jaɓo ko Allah wi ko yo tuubo rutto o eto o moƴƴina ko heddi kon sabu subhanahu wa ta'ala mara haaju e lettugol yimɓe ɓen si wona si yimɓe ɓen bonni ma yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum wa kana allahu shakiran alima haaju Allah e lettugol on si on gomɗinimo on jalnimo o mara haaju e ɗi idan so lettitu neɗɗon taw ko ma ɗum sina ɗum Allah ko jom ɓural ko joom yurmede ala kanko woni arhamur rahimin kala marɗo yurmede kala ko wiyete ko no mari yurmede kanko ɓuri jogade yurmede idan si yehi ha ƴetti jiyaɗo makko buggi ka yiite andu haray koye neɗɗo woni wonama kanko subhanahu wa ta'ala haray oɗo saayi ko saayi moƴƴuɗo wonande tuuboɓe rutti Allah subhanahu wa ta'ala ɓen fi honɗin julɗo weltorta oɗo saayi mo subhanahu wa ta'ala wi wondema udde dammugal aljanna wonande kala falaɗo natude fi honɗum bakkon ɗin ɗo weltorta oɗo saayi mo Allah subhanahu wa ta'ala wi o sokka e muɗum dammuɗe yiite o kolmba e muɗum seytaneji ɗi haray nduɗo lewru sumaye ko woni e mayru ko naafugol e immagol jemma juula jantagol Allah e subbum hinagol janngugol qur'ana e juulugol dokke e sadakaji jantagol inde Allah e toragol yurminkinagol e faabinagol ko ɗum woni nder nduɗo lewru julɗon ko haani tinnade e ɗum ɗo ibadallah ihdaru min alwuqu'i fi nawaqidihi wa nawaqisi wa ta'ati almuftirati alhissiya walma'nawiyya fattaqullaha ibadallah wa adriku haqiqata as-sawm wa asrarahu wa ta'allamu adabahu wa ahkamahu wa amru ayyamahu wa layaliyahu bil amali salih wa sumu sawmakum wa jaddidu at-tawba jeyaɓe Allah haray no jeeya e ko neɗɗo julɗon haani heɓoronande nduɗo lewru gila fewndo ɗo etagol ma anda ko honɗum tawata si a waɗi ma a wowli bonna e korka maɗa kam ma awti e baraji sabu ko fayere molanande gollugol hara kontata hasbata eto fewndo ɗo no heddi tan ka wawata ɓattade goɗɗo o andinema moodi ngol konngol ɗo mo wowlingol korka makko baraji o wiroto ɗe kuuɗe ɗo mo huwide haɗa korka makko kam boni wata a jooɗo lebbi sappo e go'o suuma e daro yaha golloya hunde bonnandema korka wona ƴettimo téléphone lando ene mo waɗi hunde kadi haɗa konno gueddata ko welsinade ma min foma ɗum sina ɗo lebbi sappo e go'o suuma en hakkude ma no e muɗum ɗiɗo fof hiɗa ñamde ɗa yarde ɗa wuuri ɗa selli ken moodi wata a won ɗiɗo fof a anda ko honɗum horuɗo hani wadde honɗum woni horuɗo hana wadde idan hiɗa waawi janngude ɗum ɗo e bindi so a wawi janngude so a wawata janngude bindi hitoji no woodi ɗi wawata jentade anda ɗum ɗo kono wata welsindo ha tawa ɗum ɗo hewtay hara anda ko honɗum uddita baraji ɗum honɗum bonnata baraji rente e gollugol ko tawata kon bonne korka kan woni koko soƴete woni ko so'atake woni koko ñamete ko woni e kene woni ko hunde maana wiyankoɗe ɗum woni konnguɗi ɗin no woodi konnguɗi ɗi tawata so a ɓooyi wowlugol ɗi ma kuuɗeji goɗɗi tawata so a jikkinike miijitagol ɗi ɗi tawa bonne korka maɗa ko huli Allah jeeyaɓe Allah
eto ɗon andum tigi tigi oɗo horugol kon ɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala no wi'a yimɓe ɓe yo hooru ɓe acca ñaamugol maɓɓe e yargol maɓɓe ko honɗum woni tigi tigi fii ɗum honɗum woni ɗum subhanahu wa ta'ala yewti en huunde ala ko alqur'ana yewti en sina nde yeften ko fii hon o wi kutiba alaykum siyama kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun ko fiya heɓu taqwa fiya heɓu kulol Allah tawa fokkitay memugol hunde andetade he Allah no haɗi ɗum acca memaaji a weddoto an tum e bonnete kon tawa goto ala refnoma sina subhanahu wa ta'ala tawa a suusata bonnude ko konko wattoma ha waɗa ɗum ko ɗum Allah faala woni maɗa sabu ka suumaye on ti hana no mari ɗum julɗo on ka suumaye o weddoto kanko ɗum ka suudu makko hino ndiya yartira hino ñamete goɗɗo rentama kono suusa ñamude ngol kulol hulɓingol ma ñamugol ɗo yo taw a yaltire maggol ka makito hulira ngol fay ngol walle ma hara wujjata a jamfata ko a sortata ka halfinaɗa ɗo ngol walle ma hara memata ko harmi ngol yo lutte maɗa ko ɗum Allah waɗiri korka kam idan ko ya eto anda ko fi honɗum korka waɗana eto ɗon kadi andon neediji kaɗo gorka e ñaawde muɗum ɗe neɗɗo horuɗo wona accugol ñaamugol ngol tun e yargol ngol no haani ɗi ɗe nanɗe makko ɗo yo ɗe hooru ɗe gite makko yo ɗe hooru ko hunduko makko men yo ko hooru juuɗe makko ɗen men koyɗe makko ɗen men wona accugol ñaamugol yargol ngol tun siko ñaamugol yargol tun accuɗa ko jeeyetoɗa e ɓe nelaɗo makono ɓen heewi hooruɗo o mara e korko makko kan si wona heege ɗon aldande jeeɗe idan ko ma etoɗa heɓa neediji korka ɗin ko neediji ɗi wawi rende korka ma kam anda ñaawoji muɗum ɗen sa fokkiti laawol kon ɗum hanɗa wadde o sonnajo sino fiili kon ɗum hani wadde a nawni nde nawnare ma hewti noon ko honno hanɗa wadde hiɗa haani janngude ñaawoje kaɗo korka a natata e deftere figu ko wotere tawa fi korka no wola kon ɓuri ɗiɗi sappo ma ɗiɗi sappo ɗiɗi ma nogay a janngata ɗum ɗo ɓuri lewru sa hertinani lewru wotu pet ayni nduleru ɗo mi mala golle e fus si wona janngol fi korka a jannga fi korka ka waawa nde korka no hewta aɗa anndi no geddata idan neɗɗo julɗo yo eto o annda neediji korka kan o annda tigi tigi fi honno korka kan farlira o annda ñaawoji muɗum ɗen ete wurnite on jemmaji nduɗo lewru e ñalormaji mayru on golle moƴƴe hiwon korka moɗon kan heyɗintinon tububuye moɗon on nduɗo lewru suuma e ko e nder mayru neɗɗo julɗo on ekkitoto reenugol ngal ɗengal muɗum en anndi so suuma e darike alhamdulillah fewndo ɗon haray yennugol ngol no uyti on ti uddita honnugo mo ha hatta ina simi hoorano mana mi yende tan kono ɓayni mo hoori waccata ida ɗum ɗon noon ko yo lutte ma gurdam maɗa ɗan fof sabu no lar sallllahu alayhi wa sallam no haɗi yennugol haysi ko ɓikkum ko ni'ata wona fi goɗɗo goto idan koye nduɗo lewru julɗo ekkitoto hiwgol ɗengal muɗum ngal o ekkito laɓɓingol ɓernde makko nden gañanendi e konnago ko woni ga kon o laɓɓina ɗum sabu si coñci maɗi laaɓi ɓanndu maɗa ndun laaɓi ɓernde ma nde laaɓaali e sirku nde laaɓaali e sikke nde laaɓaali e gañanendi nde laaɓaali e konnagu nde laaɓaali e nguddan haray a laaɓaali tan ko ɓaawo o lootuɗa nder ton no tuuni idan ko ma laɓɓina nder ton kadi koye a laɓɓin ko wirni kon laɓɓina kadi ko woni kene kon so a laɓɓini piiji ma ɗin fof laɓɓinaɗe ɓernde ma nde ɗiɗo tuundeeli haray a laaɓaali idan haray koye nduɗo lewru julɗo ekkitoto ɗiɗo piiji fii yo o waawa ɗum lutta e makko ekkita kadi yimɓe ɓe o wondi ɓen ɓe o ne'ata ɓen ɓe o fawti ɓen ruttitagol e Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴingol hakkundeji maɓɓe sabu no jeeya e ko watta ha tawa neɗɗo hoore suumaye haandu maaya tawa Allah yaafata ko mo bakkatuji makko ɗin fewndo ɗon si tawi yimɓe no wondi e suudu ɓe innidirta ɓe gani noon ɗum no heewi e safawol meɗen ngo no heewi ka safawol meɗen julɓe taƴodirɓe no ɗuuɗi ka ɓeygureji ɗum no heewi toon tew ɓe tuggidirta haala idan koya eto ha moƴƴina ɗum hara suume taw dara ɓe jikkuji bonɗi ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تبلغنا رمضان. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تبلغنا رمضان وأن تعيننا على العمل الصالح فيه وأن تتقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا. اللهم بدل أسرنا يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.